ke non la 2024 lo. Anchoring lo kita me group leader. Ante ni jadi kota ni plan. We have our model with the child. No itu, alam itu man tek polong dia, alam itu berting hang, apindeng, atumpot, lang ni sebenarnya itu makar sila pindeng support lapo at ilang ni itu man hingarong ni. So for the normal, I want to welcome people in your piba won by Miss Ata Timumpi. Alam itu mang no, non rang pilo lang ni kating hang apindeng laki. Tibu ke jok apiba. Di kata telepon, alam ni men lagi Miss Ata Timumpi. Alam ni lo, alam ni RJ Miss pikanya, alam ni kating hang apindeng. Langkah dona tu itu Karbi apindeng. Lapo silang ni. Lapen tukot, ini tu ekor longgi lagi. Kiluru kating hang abang pi. Won by Miss Isel Keronti. Kita langi pangon itu. Kita langi pantenis ekon lompo. Alam ni Pilipino, ning dulu ma. Alam ni kating hang apindeng laki. Itu auto tu bapa pido madidi tiba tu ko. Asila so tiba lang di. Aku ke pati plan lagi tibu si ekor. I would like to welcome her on the stage. Peluru, won by Miss Isel Keronti. Alang ni men lagi Isel Keronti. RG Miss yang doon na ito lang ha. Alang ni Pan. Richard Epic ha. Nalito Richard Epic to. Debbie doon na ito. Insam mo didi. Insam sila din. Okay. Our own picture ng ba. Laki embroidery, laki kita tadi mesin pensi embroidery, area saya mana ke mesin pensi na bang pura mang, mana ke motif ke kasi lampong. Embroidery pe ko worn by Miss Ruptini Inti Katarpi, Miss Ruptini Inti Katarpi, non itu masih salong si dolo, ini tu macam embroidery, api ama. Yang pada kita tipu apa dalam pada kilo pisik lagi. Nanti ada tim kita ni, tuar lo pencing lock, tu pencing lock kita ni, embroidery. Modal di area saya ni, ini tu pencari lagi, pencing kata kita ni tu, cangkok pendonan ni, itu pegang pencing lagi. Pini pekok, sampai ke bangkok kalau, modal ke bed kita lo kita ni lah ni pencingnya. And next we have lagi, alam kita dipending, challenge pekok, is worn by Miss Hunmili Hansepi. Alang ini lagi Hunmili Hansepi. Alang ini lagi pindeng. Api lagi seleng api kok. Lepas alang itu pangwar lagi seleng api dia. Lang lipik lepas along dukutnya. Alang ini singkang pun atau lang tinggi. Itu kalau tinggi. Alek kita lang lipik lagi leg pun begitu kok. Is worn by Miss Pilipika Inti. Alang ni men lagi Pilipika Inti. Alang ni kating tang apindeng lagi. Alang ni du perso apiko. Namang so apiko kapag itu dia du perso begitu ko. Adi itu apindeng, itu Karbi apindeng. Do piknya dependang mi piknya. Worn by Miss Cleared Up Tisopi. Alang ini yang lagi Cleared Up Tisopi. Alang ni gaji sang apindeng apilo sini ba? Kilo pejang pong, di pejang pong. Lang isi kanya.
Miss Karbi Bongrumpi. Alam niyo yan laki Karbi Bongrumpi. Ay ikaching ang pindeng laki. P-Honki. Asol na pinapikot. Alam niyo pitaya? P-Honki. Laki lito mapan. Ito makarbi at pindeng asumpot. Kasi ang along the week na penke. Nang-train mo sa may sumapantabang para onto na penke. Bar na iting panatami ang sangdok na penke. Pinaan na kisto apan kay ibang apan matik kinapanakinudo. Kasi ano sila ba ibang hotel penke? Hindi ibang may ibang select na dahil hindi. Ako ka tulong. Doro ang pinakapantalong. Kalina mo lang doon ito. Ikaw stopper. Miss Neha Tiron P. Alam niyo yan laki Neha Tiron P. Alam niyo pa natin niya bang abelo kasi hindi masadang. Kasi alam niyo Miss King Super Global International India 2023 winner in Goa. Alam kay Goa lang kami. Ito pa kayo na bang lo? Tapos kay Grand Miss King Assam 2022 winner and best wow. Grand Miss North India 2022 Most Asian and Miss EKK 2022 and Miss Hodai 2022 Best Wow. Kasi alam niyo lapuan itong karbiang long upon nong ni EK1P. Isi ka rin hindi ka na li. Alam nito pa nong EK1P kung ano tingin mo ma? Kung ano? Kung ito makarbiang long at tumapan. Ito mapan akin may atuwar. O may kini ito mapan sa met Japon. Dapat ipik lang si Pondo. At ito na taxi. Nini penting lo. Bir tak itu tiga orang, tapi itu kita pun feeling repen hemle rock ti mathapen. Pina pen pon tinang pangsingan na. Coba dek tu alo tu, dia tu. Paya pun tu, dia tu. Tapi muma lah tu, dia pun tu. So alo tu kali so tadi kita yang bang apa itu kan itu mencari dona. Pina itu take pen, itu bang ada pulang long nam drop plot kan. Ini hang adi malu kasi nam long dia panle itu bor ipon lo na.
sport. Kailang may spin may doon panikipik lang. People, ay ang kumansuro binang madonna to bicara pen. Lagi itu thought, no, itu ohong jaya long. Itu matino, itu tekon. Alang ilong, alang arisang ho. So director, Mrs. Malo Propi, founder of Karbi Fashion Week. And also, the textile designer and design clothes brand of the Golden Ring. Kasi alam ito sa na-join ni sini, labang so, ito mapahan na pindeng sumpot. May send pa ni Kipiklang Piyapot, alam ito mapahan churore une. Kasi ano tingsa may ito, alam itong gad, ito kami apahan. Ninga klong pen, alam ito mapahan, kachuro, putho, sa kapis na madonna ito,